Velika Hoča je jedno od mesta na Kosovu i Metohiji koje je od posebnog istorijskog značaja za srpski narod na ovom prostoru. Ona čuva ne samo istorijske tradicije, već i jedan kulturni identitet, čuva takođe običaje i jednu živu veru naroda da ovde može i treba da opstane kao svoj na svome. To je nekada bilo mesto u kome su se nalazili metosi manastirski, gde se uzgajalo vino. U tom kraju su postojale crkve i tako je u selu danas sačuvano 13 crkava koje su svedok postojanja metoha u kojima su monasi radili na obradi vinograda zajedno sa ljudima koji su verovatno se posle tamo i zadržali i ostali i tako je nastalo jedno selo od jedne zajednice monaških metoha, a od samih metoha ostao jedino metoh manastira Visoki Dečani, odnosno čuvena Dečanska vinica koja je i danas aktivna.